mukbang challenge. Mukbang na ta guys. Ano siya?
So dira guys, nihangyo man natong amigo nga si Chad Smooth nga atong imukbang ang iyang dahil lang suka. Dara guys. So dara, nagluto tag salmon. Fried salmon, crispy fried salmon. Head and bone salmons. So mo ni power kini tilawan sa suka. Okay.